jiyan, taf, av û axêşîn dibe. Carna dihebûna gulekê da dipişkive, carna xunaveke biharê da, carna jî di rihê fedayiyekê de ji nû ve zindî dibe. Dicle dema ku mîna keziyekê hîlala zêrîn dorpêş dike Firatê, Firat bi hemû asîbûyîna xwe dibe bendaveke pêşiya bayên bêserûber. Dema ku mirov li min biça rengîn da Firatê mêze dike, dixwaze bigihêje avên wê yên hêşîn ku şahîdî ji gelek kenên zarokî vî welatî ra kiriye. Firat mîna mozayîkekê ye ku şahîdî pir reng bûyîna gelê herêmê ra dike. Firat her tim ji bo gelê Kurd, Ereb, Türkmen, Ermen bûye cihekê ku hena sestandinê. Ji bo vê Firat di jiyana hemû gelên herêmê de bûye navê civakbûyînê. Di van axên zêrîn da mirovên ku bi stranên azadiyê hatine strandin dibin evîndarên mîna eduleyan. Dîrok ji nû ve şahîdî ji ber xwederên bêeman ra dike. Vê carê pênc eduleyên hemdemîn, mîna rindaxanên pira malabadî, beseyên zinarên munzûran serî rakirine li beramberî cellatên vî xaka pîroz. Ew zarokên dayîkên xwe yên herî nazêrîn, herî bedew, herî xweşîkin. Yek jî warê xwedawenda yê qedîm serêkaniyê ye. Her gavek girên vê herêmê me ji nû ve ber bi dîroka hunandiya mirovahiyê re dibe. Yê ku li ser vê xakê mezin dibin, dîrok ji bîr nakin. Yek ji van kesetan jî keça bedewrê heva sozdar e. Sozdar di sala 1994 da li bajarê qedîm a li serêkaniyê ji dayîk dibe. Ew bi dilgermiya xwe ve her tim rûyên kesên derdora xwe rûken dikir. Ew zarokeke bikelecan bû ku qet cihê xwe da nedisêkiniya. Hîn di zarokatiya xwe de dibe pêşengê hemû lêstokên di nava koçan de yên bi hevalê xwe re. Ew bi çanda dayîkê ya welatparêziyê ve mezin dibe. Ji bo navê tiştek herî girîng jî xwegihandina sirrên jiyana bêdawî ye. Dema ku wê lê ser rastiya gelê Kurd û jina Kurd dahûrandin dikir, dixwaz bibe dengê jinên welatê xwe. Sozdara ku dildarê welatê xwe ye li hember dagirkeriyê çeka xwe hil dide û berê xwe dide nav refêniyê pejê. Navêm Turhildan e, herekî navê Mîmalê Sozdar Himmet Abdelayê. 2020 evlî bûme ye. Navê Cam Gulê. Ew mîna navê xwe sozdara welatê xwe bû ku demil dest di hemû qadên şoreşê de dest bi xebatan kir. Wê azadiya xwe û ya hemû jinan di felsefeya rêbera da dît. Êşê hemû jinên herêmê ji nêz de didît û hîs dikir. Wê dît ku çaresêriya jina ku di nav çarşevê reş de hatiye pêçandin bîrdoziya rêbera ye. Şoreşa rojava, şoreşa jinan û gelan e. Dewleta dagirker ya Tirk êrişên xwe li ser herêmê berfireh dikir. Destpêkê Efrîna Rengîn piştre jî bajarê Serêkaniyê di sala 2019 de dagir kir. Êdî navê xwe dike Tolhildan Serêkaniyê, an ku Tolhildera mîreteya xwedewendan. Jina berxweder Tolhildan bi tevlîbûyîna xwe ya yê pejê ra di demeke pir kurt de dibe xwedîdane hevekê pir xurt. Hem aliyê leşkerî hem jî aliyê bîrdozî da xwe kûr dike. Ev jî dihêle ku rêheval Tolhildan di nav hevalên xwe de weke pêşeng derkeve pêş. Ji ber wê ev jiyan pejirandibû. Astê herî jor da xwe di jiyanê de berpirsiyar didît. Rêheval Tolhildan gelek operasyonan da weke pêşeng tevlî dibe.
Bi taybetî operasyonên hol yên dijî şaneyên Daişê da gelek rol dileyze. Dîsa êrişa Daişê ya ku di hefsa xweran de pêşketî, hevalekê ku astê fermandar de tevlî dibe yek jî rêheval tohildan e. Rêheval tohildan ji ber keseyata xwe ava kiribû, şerê xwe da ji xwedî dane hevekê bû. Kobani, warê cenga mezin, warê şehîdan, warê xwedî rûmeta mirovahiyê, kombûyîna rehê netewî û rehê cîhanî, şanaziya Kurdistanê. Te dubare ji nava dilê xwe da pêşengek fedayî vêdozê kir. Ev pêşeng nêrgizek e ji gula biharê ye ku çavên xwe li Kobanî ji cîhanê re vedike. Ew bi çîrokên gelekî berxwedar re mezin dibe. Ew hîn zarokatiya xwe da şahîdiya hemû êrişên ku li ser welatê wê de hatiye kirin dike. Hîn zarokatiya xwe da dibihîse dengê tayare û topên dijmin. Hîn zarokatiya xwe da şahîdî gelek komkujiyan re dike. Xeyalên zarokatiya wê di bin tirêjên rojê da lêstokên azad bû. Navê tevgerê Nergiz Dibdawala. Navê rast Edla Ahmed. Cî dîroka ji dayikbûnê Kobanî di 2003. Ew ket du xeyalên xwe yên zarokatî û sala 2015 da tevlî refeniyê pejê bû. Wê di dahurandinên rêbera Apo da rastiya hebûna jinê nas kir. Wê nas kiribû ku jin qasî ku şer dike azad dibe, azad dibe bedew dibe, bedew dibe têhezkirin. Li ser vê têgihiştinê dixwaz ji aliyê leşkerî de jî xwe pispor bike. Di demek Kurd da di akademiyên Şêdilovan de di branşên çekî giran û sekvanî da pispor dibe. Ew bi aqlê xwe yê pratîk di her kêliya jiyanê da rênîşanî hevalê xwe dike. Li seranserê qada Rojava de erk û berpirsiyartî hildigire ser milê xwe. Her qada ku lê dimîne di hevalên xwe da şopeke mezin dihêle. Ji ber ew xwedî dilekê gelek pak bû. Nêrgiz bi dildarî dixwaze ku xwe di aliyê bîrdozî de kurttir bike. Ji bo vê derbasê akademiyên bîrdozî dibe. Di van akademiyan da asta xwe ya fikrî pêş dixe, ev jî rêheval Nêrgiz da seknekê kompleya fermandar ava dike. Raqqa bajarekê dîrokê yê ku pir bûyerên dîrokî di hundirê xwe da dihewîne. Qasî ku di demê xwe da bûye bajarekê bereketê di heman demê da pir komkujiyan ra jî şahîdî kiriye. Ew bajarekê kevnarek ku heqeta rojê îro di dîroka kevnar da vê dişêre. Raqqa cihekê ku her zêde jinan qîrîn dikir ji bo azadiya xwe û zarokê ku dayîk dibin ji vê êş û azarê xilas bikin. Navê yek ji van zaroka Kefa bû. Kefa hemû cure êşên ku jinan vê herêmê da kişandî ra şahîdî dikir. Ew zarokekê jîr bû ku hîn zarokatiya xwe da tiştê ku ji bo jinê wek mav nedihat dîtin li gel xwe lêpirsîn dikir. Kefa jî li dijî wan çarşevên reş bû ku li hevalên wê de hatin kirin. Wê dixwaz zarokê keç li ser nasnameya jina azad mezin bibin û tenê bibin yên xwe. Dema ku Raqqa pêşengiya yê pêjî ve hat rizgar kirin,
کیفا ناسنامه جنا آزاد زیدتر ناس کر وی خواسته کو داخوازا خویا جبو جنان و گلان گشتی کر. گلک خباتان دا جه گرد و خو گهاند راستیا کو جن تینی دکاره پاراستنا خو و جیواکا خو بکه. اسم الحركة جودة البندار. اسمي حقيقي طه محمد جاسم، مواليد 2002. اسم النزار اسم محمد. کیفا پشتی و تیگهشتن ناوی جودی مرادا رادکه و هستین تولدانه ده سالا 2022 یاندا بری خود ده رفینیه پیجه. جنا تکوشر جودی بی کسایت و دانا هوا خود ده ناف هوالین خودا ده به خودی سکنکی میناک. او دگیشتی جیانی دا بسکنا خود به آگیره که جیانی و حمور هوالین وی لید جوین. او بدل نزم بو و روکنیا خود دبو شبقا روژا بیداوی. ده هرما جزیره دا گلک کار و خباتان دا جهدگره. او هیدی نتنی فرد به همان دمیده فرجی دیگه. گلک اپراسیونین کو قامپا و هولی دا پیش دیگه و تولید به. جنا سرهل در جودی تولدان ایدی ده به خودی دانه هوه که بیردوزی و لشکری. ریبرا پو ده بیجه دارا شورشی بخوینیت آفدان. ام هر پیفچونه که خدا بدلی که ددن و گلک جاران او بدلی که ام ددن دبن چرایا پیش رو جامه. آخین کوچبر پاشناوی خواه جبرای خوی شهید کردیه. او شورشگری که گرایدای نرخین شهیدای کو چکا هر دو براین خواه لرده نهیلای و دای پیدو زیوان. دیگینا من حس کردم جوری خسنی رو و یادوشی برای خوی شهید واندر بو. او لسر دانه هوه که مالباتی که والات پاریز مزنده به. جنا تکو شراخین بریا کو ده سالا 2022 یان تولی رفینیه پیشی ببه دنا و جیواکی ده به چالک بوین خوا درد که و پیش. او جنه که افسونی بکو ده پوری وی و چاوین وی ین شفرشی ده ایوینداری والات اگزیرین و شارت بو. وی ده سگنا خویا ورکتا فرماندارتیا دمی دیکر. فکر وی آزاد خوشک بوینه که ابدی دا روی وی شهناس. او فرمانداره که دمی بکو خو لسر ازمونین یه پیجی زوگی هاند بو. فدایی آزادی آخین خودیره گزین آزادی بو. دسک نخویا جیانی دا ده آلی گل او ریهوالین خواه پردهات حسکرن. ده ناو جیانی دا بجیهات بوینا خواه دهات ریزگرتن. هم ده قادا شرده هم جی ده قادا جنگی دا وک فرمانداره که دمی به ارکا خواه راد بو. وڵاتی me pir xweşik bûyînan hembez dike û welatê me bi xweşikbûyînên ku pakbûyîn di wan da gihîştiya asta lûtkeyê da hîn zêdetir xweşik dibe. Hesekê, bajarekê kevnar, bendavekî bêav, jiyanekê bi berxwedan, hembez dike şervan û fermandarên mînasemeyan. Jina têkoşer Sema li Hesekêya ronahiya şevên tarî dayîk dibe. Di nava malbatekî welatparêz da mezin dibe. او به شورش جنان و گلان را مزن دبه. جبو او جی به تیمینات شورش روژه و ده سالا 2023 دا تبلی رفینیه پیجه دبه. اسمي راما خليل اسم الحركي سما، اسم أمي روجين، مواليد 2005.
کسایت وی خودی انرژی که هریکبار بو. دناف تابورین کمان دوسته هر تن بو خودی سکنه که لشگیری و بیردوزی. به حسگیرن خوی ولات را خودی وی جیانا بواته دردیکه و خودی سکنه که جوهر بو و به دیسیپلین خود هات ناس گیرن. به جوش و کلجان خوی به بیریارداری خوی آرمانچ را هر تم دبو شوق جیانا آزاد. پنج تکوشر، پنج سرهلدر، پنج برخودرین خاکا زیرین، بازدان دکرین بر به جنگا مزن و جبو دیروکا خداوندا جنو و زندی بکن او ریوی بون جبو حقیقت ریحوالتیا روژی سلاو بکن. پشت حلب و شهبه لمن بچه شهر پرگران بو. جنین برخودر، تولهلدان، نیرگیز، جودی، آخین و سما به سکن و بیریاره که خورد در باز قادا شهر بون. 8/12/2024 چته انگریدای دولتا ترکا داگیر کر لمن بچه اریش نقطه شروانین آزادیه دیکن. سرهلدرین خاکا پیروس لهمبری وان اریشان به برخودانیه که دیروک دنویسینن. هر کدجمن به ایریشین هوانه دی سر تکوشران هوال به دربین مزن لوانا ددن و وانا نچار دبن کو پاشوه بکشینن. اف پیف چون جه ساعتین سهار دست بیدی که بینا برحتا دازده شوه دومه. پشتی دربین مزنین وان قهرمانان چته آلیکاری جه دولتا ترک داگیر کرد خوازن. دولتا ترک داگیر کرد به بالافرین شربینا برجهی پفچونا بمب باراندی که روخمی که هوال بگیران بریندار دبنجی لیدو جه شربرنادن و لیدی جه ایریشان برخوددن. فرمانداری وی تیمی تولهدان سرکانیه کو او ده انجام لیدان بالافرین شهر دولتا ترک داگیر کرده بگیرانی بریندار دبه. لی فرمانا بردوامی شهر ده و جیوی شری را پیشنگ دیدی که هوال نرگیز و هوال که دین جی بریندار دبه لی روخ میوی جی حتی فیشکا خویا داوی شهر ده که و در بین مزن لدجمن دخه. جبر کو شروانین آزادی بین بردور و شردکن جبل خانه و نامینه و دو بمبا تنه دسته هوالان دادمینه. دو هوال پیشنیار دکن کو بچن ناوا دجمن چالکی فدایی پیک بینن. لی جبر بمبکیمه بیریارا هفبش اوه کو هوال جبو دل نکوین دسته چته انگریدای دولتا ترک به هورا چالکی فدایی پیک بینه. بریا چالکی اف هوالین برومت بریکا تلفونی هوالان را تاخوین و دبیجن. ام کتن ناوا دور پیچی. جبل خانه ام خلاص بو. جبو ام دل نکوین دستی دجمن امی چالکی فدایی پیک بینن و دنگی تیقینیتی. جبر بومبکی ما کو هوال ورد فکرن کوی هنک هوال اوی بیریندار خلاص ببن جبر وی واسیتا خوتینن سر زمان و دبیجن. سلاوی ما همو هوالان بکن، شورش ما جنی مزن بکن و خیال این شهیدین ما بیک بینن.